Juan Kapitulo 21. Kay ba't dareting bagay, Jesus pepakit ng pepasibayo ing sarili na karingkeyang alagad, king dayat malat Tiberias, at pepakit na ing keyang sarili, king antikanini. Miyabela i Simon Pedro, at i Tomas ang mayayawos Didimo, at i Natanael at tao Kana ning Galilea, at ding anak ng lalaking Zebedeo, at adwa pang aliwa karing alagad na. I Simon Pedro sinabi na karela, "Ako umekong mamalakaya." Ila sinabi rakeya, "Ikami man umekeng kayabe mo." Meko lapin at sinakela king bangka at king benging ita, elamenikwa nanuman. Dapot inyang sasala, Jesus tinalakadya ka rin king pasigan, makanyan man, ding alagad era balo, king ya Jesus. Jesus pin sinabi na karela, "Anak, atin kong nanumang kanan?" Peki batande, "Ala." Ya sinabi na karela, "Iyo mangyeing lambat king danewanan naning bangka, at manakit kayo." Inumang depin, at ngeni, era ne abwat, uli na ning keraklanda ding asan. Sinabi na kanita kang Pedro nitang alagad akaluguran ng Jesus, "Ya inginu." Inya inyang ipedro pin, dimdam na king ya inginu, bebat ne ing imalan na. Uling lubas ya, at linuksuya king dayat malat. Dapot ding aliwang alagad, minela karing bangka ang mga lati. Uling ela marayo king gabun, nungay atin mong metong ayadwang dalan asiko kalawot. Guguyod de ing lambat, mitmuyang asan. Inya kanitang misakanopin king gabun, menakit la ka rin, metong adapog ayuling, at metong ayasan, ang makatumpak babo at tinape. Jesus sinabi na karela, "Magdala ko keni karing asan ayarakap yung eni." Magdala ko keni karing asan ayarakap yung eni. Sinampayapin i Simon Pedro, at ginuyod ne king gabun ing lambat, mitmuyang asan ang mga ragul. Dinalan la at 50 at atlo, at agyang dakal la, eya mesira ing lambat. Jesus sinabi na karela, "Umeko keni, at magalmusal kayo." At ninuman karing alagad, alang menga ngaskino tangkeya, ninuwi ka. Balura, king iya inginu. Linapit siya i Jesus, at kinuwane ing tinape, at dininan nala, at makanyan mo naman ing asan. Iti ya ing katlo ng okdo ning pamipakit ng Jesus, karingkeyang alagad, kaybat ng sinabling mebe, karing mete. Inyaping mayayari nung mig-almusal, sinabi ng Jesus kang Simon Pedro, "Simon, anak ng Jonas, kaluguran mo kong migit karene?" Sinabi na keya, "Uwa, Ginoo, ika balo mo king kaluguran da ka." Sinabi na keya, "Pakanan mo ding anak da ding tupa ko." Sinabi ng pasibayo keya king kadwa, "Simon, anak ng Jonas, kaluguran mo ko?" Ya sinabi na keya, "Wa, Ginoo, ika balo mo king kaluguran da ka." Sinabi na keya, "Pastulan mo ding tupa ko."
Sinabi na kaya king katlong ukdo, Simon, anak ng Jonas, kaluguran mo ko? Mesindakya i Pedro. Uling sinabi na pa kayang katlong ukdo, kaluguran mo ko? At sinabi na kaya, Ginoo, ika balo mo ing sablang bagi. Ika, balo mo king kaluguran da ka. Jesus, sinabi na kaya, pakanan mo ding tupa ko. Ing katutuan sasabihan ko keka. Inyang kayanakan ka pa, mibablas ka king sarili mo, at lalakad ka nung nuka rin imburi mo. Dapot pangatawa mo na, yatyat mo ding gamat mo, at aliwaya ing papiblas keka, at dalan na ka ketang emo buri. Ngeni iti, sinabi na nung nanong adle kamatayan, apaligayan ne ing Diyos. At inyang asabi na na iti, nga na kaya, tuki ka kanako. I Pedro, pamamalikid na, ikit ne ing alagad, akaluguran ng Jesus, tutukiya. Ya naman ingking apunan, makahilig kigsalo na, at sinabi na, Ginoo, nino itang keka maglingo. Panakit naping Pedro kaniti, sinabi na kang Jesus, Ginoo, nanong daptana naman ning taong ini. Jesus, sinabi na kaya, nung buri kong iya, malakwan iya ang gakeng datang ko, nanoking keka, ika, tuki ka kanako. Linuwalpin ing amanong iti karing mikakapatad, king ing alagada ito. Mate, makanyan man, Jesus na sinabi kaya king emate, nung buri ko king ya malakwan ya, ang gakeng datang ko, nano ita king keka. Iti ya ing alagad apatuto karing bagay adeti, at sinulat no deting bagay, at balumi king ing pami patutuna, katutuan. At atin mo namang dakal amiyaliwang bagay, adepata ng Jesus. Deti nung isulat langan, balang metong, babalakan ko, kingagyang ing kabudyato, eno apag yukeya, ding librong misulat.